Došli smo u vrijeme, godišnje vrijeme, to je jedanput godišnje, kad je žiža, kad je centar preispitivanja sebe pred Gospodom, pred njegovo vaskrsenje. Znate šta znači pristupiti vaskrsenju? Niko nije dostojen, niti može biti dostojen, niti je iko pravedan, nego svi uvijek ima nešto da se očisti. Zato je dato tako. Naša Sveta Crkva ima iskustvo. Imate meso postna nedelja, pa siropostna, pa čista nedelja. Čista nedelja. Šta to čista nedelja? To je ova što dolazi. To je za svakog od nas imperativ. Da se sjeti, imaju neki sitni, mali, krupni grehovi koje krijemo. Treba ustati protiv sebe. Ne može ih kriješ. Uvijek bole. Uvijek je žuljaju. Treba ih se riješiti. Na koji način? Djevo ne da njegov je postao to da kaže, ne možete, ili ga sramota, ili te komo, ja tom popu da kažem, pa šta njim, ko da popa to interesuje. Ali pred popom mora da tu kaže, gdje se dvoje moje ime, tu sam ja, kaže Gospod. Ako ne može, onda možeš napišeš na ceduljci, pa dodaš popu ko ne može da kažeš. I da spali to. Imajte hrabrosti, nagajte zmiju, udarite đavla, oslobodite se velike muke. Kako će osjetiti olakšanje? I onda, veoma važno, ako imate probleme ili svađa s nekim, našto svađa sa bližnjima. To je najčešće svađa sa djecom, roditelja, svađa između sebe, muže i žene, svađa sa rodbinom, negovoreno. Pa usudite se danas, okrenite broj tetke ili ujaka ili sestre, brata. Kad se javi, makar ti kako ti teško, kaže, oprostite me ako ima šta, i ništa više ne kaže. Pa kako god te reaguje, nije važno. Možda će prihvatiti, bit će olakšanje njima, a možda će i spustiti telefon, teško njima. Ali činite to. Činite jer sad je došlo vrijeme toga. Da idemo. Jesam tako, ova nedelja vam je, koja dolazi izuzetno, jedna proba, jedan test, kakvi ste hrišćani. Da li i dalje pod otirač sve skupa sakrivate ili jednostavno hrabar biti. Jer od ovoga zavisi sve naše spasenje. Kako možemo ići pred Gospodom? Nekad ne znamo kad ćemo izaći, nikad ne znamo što će ispasti u svijetu. Ali onoga momenta kad očistite sebe, bit ćete hrabri. Nećete se plašiti budućnosti, ni za sebe, ni za svoju djecu, ni za svoje bližnje. Hoće biti rat, neće biti rat. To kao da ti se ne tiče. Ima Bog koji brine o svakome. Šta će raditi s čime, koga će se pasti, kome će na glavu pasti bomba, kome ne. Nemojte gubiti vreme u sekeraciji, muci, grižnje. I te se stvari ne mogu našim mozgom, ne mogu se dokučiti, samo Bog može. Ali da bi se udostojili, da možete prići Bogu, onda učinite ovo što malo što me ispriča. Budite čisti pred Bogom, da može da vodi računa nam. Amen. Na zdravlje Bogu.